Dobar dan, moje ime je Miroslav Litvinenko. Imam skoro 11 godina i partner sam društvene mreže Pavlje Point, kompanija Kazartex. Tema današnje prezentacije je prebacivanje novca unutar društvene mreže sa računa jednog partnera na račun drugog. Prvi korak. Otvaram svoju stranicu u društvenoj mreži. Od svoje zarade u 20% imam 686 eura. Od tog iznosa želim da 400 eura prebacim na račun drugog partnera Pavlje Point. Sljedeći korak. U opciji Banking kliknem na Transfers. Na desnoj strani ekrana ukucam ID broj partnera kome prebacujem novac. U polju ispod ukucamo 400 eura. Kliknemo na transfer. Otvara se stranica Confirm Transfer gdje se vidi ko šalje i ko prima novac. U međuvremenu na moju email adresu je stigao broj PIN koda koji treba ukucati ovdje. Pre nego što kliknem na transfer, da potvrdim prebacivanje novca, želim da pokažem kakvo je trenutno stanje na računa primaoca novca. Trenutno stanje je 50 eura i 94 centa. Vraćam se na svoj nalog i kliknem na transfer. Novac je uspešno prebačen jer se moj balans smanjio za 400 eura. Dok, kao što vidite, kad ponovo otvorim nalog primaoca, njen balans se uvećao za isti iznos od 400 eura. U sljedećoj prezentaciji voleo bih da vam pokažem kako možete uživati u igranju igrice u našoj društvenoj mreži. Doviđenja.